20-я звычайная нядзеля, і мы ізноў нават у рэфрэне чуем тыя словы, которые разважалі зусім недавно: «Пакаштуйце, убачце, які добры ёсць Пан». Ізноў чуем словы Езуса, што Ён ёсць хлебам жыцця, што Яго цела ёсць праўдзівым спажыткам, кроў Ягоная праўдзівым напоем. Господь заклікае, каб мы насычаліся ім, каб Ён прабываў у нас, быў з намі. Святы Павел апостол сёння ў другім чытанні ў пасланні да эфесцаў нам кажа: «Глядзіце дакладна, браты, як вы паступаеце, не як неразумныя, але як мудрыя». Мы павінны паступаць мудра, мудрасцю Божай. Мы дзеці Божыя. Не хадзіць уласнымі сцежкамі, не паддавацца ўласным страсцям, але паступаць па мудрасці Божай. Павел кажа: выкарыстоўвайце час, бо дні ліхія. Час сапраўды ляціць хутка. Усё бліжэй да суднага дня, усё бліжэй да маёй смерці. Я павінен здаць рахунак свайго жыцця, як я жыву. На што мы павінны выкарыстоўваць час? Той жа Павел апостол у пасланні да Карынцянам у 13 главе, у першым пасланні кажа: «Усё праміне, мовы змоўкнуць, прароцтвы ўсё, застанецца любоў. Не будьце ж неразважлівымі», сёння далей кажа у пасланні да эфесцаў, «але пазнавайце, што ёсць воляй Пана». Распазнаваць волю Божую ў маім жыцці – это самае галоўнае заданне. Каб я не прайграў жыцця, бо здам рахунак толькі з таго, ці я жыў у любові, ці імкнуўся да любові, ці выкарыстоўваў усе магчымыя сродкі для таго, каб узрастаць у любові, ці не. Усё падпарадкоўваецца гэтай запаведзі. Успомніце, Христос перад сваёй смерцю, у час апошняй вечэры, памыўшы ногі вучням, сказаў: «Я даю вам новую запаведь. Любіце адзін аднаго, як я вас полюбіў». І гэта ёсць воля Божая, браты і сёстры. Напэўна, ёсць воля Божая. Не проста расчытаць волю Божую у жыцці паклікання, напрыклад, не там святарскага жыцця, манаска, чи там сужанства распазнаць. Гэта не проста. У кожнага это індывідуальна праходзіць. Але на глобальным узроўні, што ёсць воля Божая? Напэўна, ёсць воля Божая, каб мы любілі адзін аднаго. Напэўна, то ёсць воля Божая. Это запаведь, которую Господь нам даў. Калі не ведаеш, як будаваць містычныя, там, асаблівыя адносіны з Господам, то точна на гэтым будуй. Вучыся любові. Працуй над гэтым, толькі над гэтым працуй, і точна не прайграеш. Ой, я не умею молиться, там то, а як правильно молиться, а якія молитвы казаць, это ўсё хорошо. Но самое галоўнае, ты вучыся любви. Потому что это фундамент. І далей Павел кажа: «Не упівайцеся віном, ад якога бывае распуста, але напаўняйцеся духом». Что такое напаўняйцеся духом? Духом Божьим наполняйся. Это дух любови. Святый Дух – это любовь Божия. Об гэтым клапаціся, чоловік Божий. Наставляючи самих себе, не ближнего свого, а самого себе, наставляючи псальмами, гімнами, спевами духовными, співаючи, виславляючи Пана у серцях ваших. Я працюю духовно, сам над своим серцем. І гэта забавязвае мяне ў першую чаргу. Дзе гэтай любові вучуся ў Езуса? І зноў ідём да Еўхарыстыі. Езус не проста это запаведь даў падчас апошняй вечэры.
І він каже, любіте один одного, як я вас полюбив, і потім каже, беріть і їжте моє тіло. На завтра убачите моє тіло на крижі. За вас віддадено. Кров, пролитую на крижі, убачите. Будете пити за її. Будете пить мою кров. Спасать души свои будете только праз мою любовь, которую я до вас проявляю. Цудовным чином, браты и сестры, поглядите, Господь нам наивысший дар дал самого себе. Это Его тело и кровь. Сам Иисус. Не? Сам себе Иисус нам дает. И Он не просто нам дает потрогать себе, там, докрануться. Да? Я сегодня на проповеди там, для деток говорю, мы детей до першої комунії вчимо, да? І потім уже як тренуємося, як правильно приймати святую комунію на язичок, там детки кажите «Амен», тело Христа «Амен», и сразу проглатывайте, как Иисус у вас был. Не трогайте его пальчиком. А дети, знаете, они же цікаві, они хочуть на вас потрогать. Они видят в костеле, что ксенц Пана Иисуса дает, да? Им хочется потрогать пальчиком. Там, потрогать. Это же понятно, что материя звичайного хлеба, але цікавость дитяча, хоче потрогати. А Господь не только дає нам потрогать, Он нас кормить собой. Смотрите, сегодня у Евангелия Он каже так, «Кто мое тело есть и пье мою кров, у во мне есть, а я у им». Усведомляй себе, ты приходишь, человек Божий, принимаешь тело Иисуса, кажешь «Амен», и Иисус у тебе, а ты у им. Наполняйся Господом. Да? Нам треба духовно до гэтага дорастать. Отдавать по-дитячому Господу свое сердце. Разважать з ним, глибоко переживать этот стан. Бо мы, видите, мы переживем святую мшу, якби глибоко не пережили. Мы вертаемся в свою реальность, у домі, у праці, і знов ті самі грехи, знов ті самі слабості, змагання і так далі. Але все равно за кожним разом вертайся духовно до великого скарба Евхаристії, тому що там нема часу у духовному виміренні. Ти споживай тіло Господа, ты вучися у Яго жить. Каб Ён ува мне быў. Што значыць Иисус, калі кажа, я ёсць у ім, а Ён ёсць ува мне? То есть, калі я прымаю шчыра Иисуса і духовно працую над сабою, то я пачынаю набіраць рысы Иисуса, характару Ягонага. Ён ува мне, я ў ім. Господь Ён не зневаляе чалавека, Ён чакае супрацоўніцтва чалавека, але чым больш я Иисуса запрашаю да сябе, да свайго сэрца, пра гэта дбаю, то тым больш во мне Господь маё сэрца фармуе на ўзор свайго сэрца. Вось чаму я многім кажу, тыя, которые, напрыклад, не павенчаныя, да, не маюць магчымасці хадзіць да споведзі. Я кажу, вы ж духовно не расцеце, а ніяк. Ой, чым мы верым в Бога, да, але ты духовно не растеш. Шлях да сакраменту Божых закрыты. Иисус выразно каже, кто есть мое тело и пье мою кровь, мае жыццё вечное. То есть духовное жыццё ты атрымоўваеш, калі спажываеш цела і кроў Пана. Калі ты лишаеш себе гэтага, ну то лишаеш. Просто ты не атрымоўваеш гэтага. Трэба да гэтага ісці. Слава Богу, у нас ёсць магчымасці, вось отец Алексей дапамагае ў споведзі, да, каб мы регулярно мелі споведь, каб мы могли принимать святую коммунию. Иисус мой хлеб, Иисус моя ежа. И тому сегодня, после святой коммунии, когда мы уже примем коммунию, есть молитва «После коммунии» у Мшале. Я буду молиться этой молитвой. Послушайте, костел молится этой молитвой сегодня. «Добрый Боже, Ты праз гэты сакрамент даў нам удел у житті Твоего Сына». Разумеете? Бог нас уводит у жыццё Иисуса подчас коммунии. Ты принимаешь тело Иисуса,
і Бог уводить тебе ў яго жыццё. Это містыка. Ты ўваходзіш у Божае жыццё падчас камуніі. Ты яднаешься з Езусам. Покорно Тебе просим, допоможи. Мы после коммунии будем об этом молиться. Допоможи, как мы верно наследовали Его на земле. То есть это то, про что я сказал, да? Что когда мы принимаем Иисуса, Иисус нас формует, и мы стараемся Его наследовать. Мы набираем рысы Иисуса, Его характеру, Его эмоций, любови. Да? Бог нам дает себе. От Его этому многому учимся. Это духовные речи, это не 2 × 2 = 4, это не распознаешь науково, это мистика, это абсолютно духовная справа. Але твое задание працаваць, ісці і рабіць тое, што Касцёл навучае. Не? Волі Божай, любіце, не? Учитесь. Иисус каже, берите, споживайте мяне, учитесь ад мяне многому. Вы постоянно гэтаму павінны ў Господа вучыцца. Дякуйте, святы Павел каже наприкінці сьогоднішнього послання до Ефесців, «Заусюди і за ўсё Богу Айцу у ім'я Пана нашого Єсуса Христа». Ми ж повинні жити з той свідомості Божої. У нас не хапає гэтай релігійної свідомості, навіть у віруючих людей. Ми прийшли у храм, адбылі, пробачте за непригоже слово, імшу, і вийшли. А мы повинны позволять Богу жить у нас, працаваць. Нават калі мои слабости дают знать об себе, да, там некие крыўды, некие там эмоции, там некие еще что-то, да, вяртайтеся до Иисуса. Вяртайтеся до Иисуса. Помните, что мы споживаем Его тело, что Он у нас. Да, и размаўляйте с Господом. Каб Он наше сердце формовал, уподобняючи до себе. Той, хто єсть мене, каже Єсус, буде жити мною. Хто єсть мене, годно працює, да, той буде жити мною. Старайтеся об щирим, сапраўдным, покорным споживанні тіла Господа нашого у Святой Комунії, каб духовно расти у Божій любові. Амин.